हेलो भाई, कैसा है? हेलो सांग माने आज आम शिखा जे पोटल पनीर कषा केमिति हुए। माने आगुरी तो आम डालमा वीडियो देखी आम बिना डालमा आम बिना पियाज रसुण देखी आम पोटल आलू कषा पनीर वीडियो देखा बिना पियाज रसुण। प्रथमे तेल को गरम करके तेल गरम होगा पर तेजपत्र किसी आड करवा आड कर सारापर बटा होता अदा बा जो अदा पेस्ट जहाँ कहूँ अदा पेस्ट अदा को पकेबा अदा को पकईला अदा जमी पोड़ी न हम से ध्यान देकी यथेष्ट पानी देवा पानी दे सारा पर किसी समय मारिनेट हाँपाई छाड़ीद आराम से किसी समय मैरिनेट हो सारा पर जीरा पाउडर ऐड करवा निज क्वांटिटी अनुसार जीरा पाउडर को आम ऐड करवा तापर सबू लंका गुंड ऐड करवा जहाँकि आम कहू जहाँ झाल लाल तो लंका गुंड भी सहीटा आपणकर आप निज निज क्वांटिटी अनुसार देवे तो आम आम क्वांटिटी अनुसार झाल लाल टाक देलु तो आपड़ भी आपणकर क्वांटिटी अनुसार झाल लाल टाक देवे। मसलार कलर आसापी ऐड कर फूड कलर तो यहाँ भी से निज निज क्वांटिटी अनुसार यहाँ जस्ट अल्प मात्रा पकईले भल हे तो बेसी पकड़ा कथा नुह यहाँ ऐड कर सारापर करी पाउडर ऐड करवा यहाँ भी आपंकर क्वांटिटी अनुसार देवे आम आम क्वांटिटी अनुसार जी दवा कथा आम से यथेष्ट परिमाण आम आम क्वांटिटी अनुसार देलु करी पाउडर दे सारापर किसी समय मैरिनेट हाँपाई छाड़दवा मसला ऐड कर सारा पर सब करी पाउडर को ऐड करवा आमर आगुरी भी करी पाउडर ऐड होती तो आम आम क्वांटिटी अनुसार करी पाउडर को ऐड करूँ तो से आमर यथेष्ट नाला तो से आमर आहरी दरकार करी पाउडर तो आम आम क्वांटिटी अनुसार करी पाउडर को ऐड कलु तो आपण मानकर जी क्वांटिटी दरकार तो आप क्वांटिटी अनुसार से ऐड करेंगे तापर करी पाउडर ऐड हो सारापर किसी समय मैरिनेट हाँपाई छाड़दवा करी पाउडर ऐड हो सारापर हल्दी ऐड करवा हल्दी भी आपणकर क्वांटिटी अनुसार ऐड करेंगे आम आम क्वांटिटी अनुसार हल्दी को ऐड करुचु तो आपण भी आपण क्वांटिटी अनुसार हल्दी को ऐड करेंगे तो हल्दी ऐड कर सारापर या भी किसी समय मैरिनेट हाँपाई छाड़ीदवा आमर पूर्व वीडियो भी माने बिना पियाज रसुण भी डालमा केमिति हुए आम भी से करके देखलु तो वीडियो आम यहाँ पोटल पनीर आलू कषा केमती हुए यहाँ करके देखा तो से वीडियो भी जो देखी ना से वीडियोटा जो देखीदे तो ये आम गरम मसला ऐड करवा गरम मसला यहाँ भी आप निज निज क्वांटिटी अनुसार गरम मसला टी ऐड करेंगे आम आम क्वांटिटी अनुसार गरम मसला को ऐड कलु तो ऐड कर सारापर या भी मैरिनेट हाँपाई किसी समय छाड़ीदवा तापर लुण ऐड करवा निज निज स्वाद अनुसार ऐड करेंगे आप जी क्वांटिटी आउ जी स्वाद अनुसार आप ऐड करेंगे बेसी लुण ऐड करेंगे तो निज क्वांटिटी अनुसार लुण को ऐड करेंगे तो आम ये भिडटा भी सेम भी होता माने डालमा भी होता तो यहाँ पोटल कषा भी होता तो आम जो मसला कड़ा हो
ସେଇଟା ବି ଆମର ମାନେ ପାଇଁ କଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଡାଲମା ପାଇଁକି। ଡାଲମା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଡାଲମା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଦେଖିଦେବେ ଯାଇକି। ତ ଏଇକା ସବୁଠୁ ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ତାକୁ ବି ଭଲ କି ପୋଟଳ ଆଳୁ ପନିରକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ କି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ତେଲ ସହ, ଯେମିତି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା। ତ ବେଶୀ ବି ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ତ ମିଡ଼ିଲ୍ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲୁ। ତ କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ପନିରକୁ ପକେଇଲୁ। ଇଏ ପନିର ବି ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ପନିରକୁ ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ତିନିଟାକ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ କି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆରାମସେ। ତାପରେ ଆଳୁ ପନିର ଆଉ ପୋଟଳ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଅମୁଲ ଗୋଳେଇକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ବା ଅମୁଲ ଯେଉଁଟା ରଖିଥିଲେ ଅମୁଲକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏ ଅମୁଲଟା ତାର ଗ୍ରେଭି, ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପନିରର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ହୁଏ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଏ ଅମୁଲଟା ତାକୁ ଟେଷ୍ଟି କରାଏ। ତ ଆମେ ଅମୁଲକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏ ଅମୁଲକୁ ଆପଣ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହୁଛି ସେଇ ପ୍ରୋସିଜରରେ କରିକି ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଅମୁଲ କିଛି ସମୟ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚିଲି ସକ୍ସ ଆଉ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ କେମିତି ଖୋଲା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଖୋଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମ ଦେଖିବା କି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଖୋଲିବାଟା ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି। ସେ କରି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି। ତ ସିଏ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ସରିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଆଡ଼୍, ଚିଲି ସକ୍ସ ଆଡ଼୍ ହେଲା। ଆଉ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମ ସେ ଦେଖିବା ଚିଲି ସକ୍ସ କେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଆଡ଼୍ ବି କରିସାରିଲେଣି। ତ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଆକୁ ବି ସେମିତି କିଛି ସମୟ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲାଟା ପିଉ ପାଣି ତ ଗରମ ପାଣି ସିଝା ପାଣି ଅଛି, ଜାଳ ସିମେଇ ଜିତି ଦେଉ। ଏତିକି ଦେଖିକି ତ ପୁରା ବାସ୍ନା ଆସିଯାଉଛି, ଟେଷ୍ଟି ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ତ ମସଲା କିଛି ସମୟ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ବି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାନେ ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଘରେ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମର ଦେଖା ହେଉଥିଲା କି ଲୁଣ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ତ ଲୁଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଚିନି ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ଏଇଠି। ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଚିନିଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆମେ ଆମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଚିନିକୁ ଆଡ଼୍ କଲୁ। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଆକୁ ବି ସେମିତି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆରାମସରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ତାପରେ ସେଠୁ କଷା ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା। ତ କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ତରକାରୀ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମର ଏଇଟା ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆମେ ଆମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଗରମ ମସଲାଟିକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ। ପୋଟଳ ଆଳୁ ପନିର କଷାଟା ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯଦି ଡାଲମା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ବି ଯେମିତି ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଦେଖିଲେଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପନିର କଷା କେମିତି ହୁଏ। ତ ଡାଲମା ବି ସେମିତି ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଡାଲମା ବି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଏଇଟା ବି ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ବି ଆଇଥିଲା, 1213 ଭ୍ୟୁ ଆଇଛି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଶା ଅଛି ଆଗ ପରି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ।
तो सब अइका देखु आम तो यहाँ पोटल पनीर कषा अलमोस्ट रेडी हो गलानी तो आपको आम काढ़ापी आम सेफ रेडी करुँच तो यही प्रोसीजर घरे कर खातु एंड एंजॉय करंतु खाई हाँ बहुत टेस्टी देखो एंड एंजॉय करंतु।